Niba ukunda filimi z'abanyabyaha n'ibyihebe cyangwa ukunda kureba filimi za ba Maneko, ushobora no kwishimira kumva inkuru y'ubuzima bwa Daoud Ibrahim Kascar, kuko urebye ntaho butaniye n'ibyo wirirwa ubona mu mafilimi yo muri Hollywood. Ni umwana w'umupolisi ukomeye ariko yakuriye mu mabandi, nyuma ajya gucuruza magendu, nyuma aza no kuba umwicanyi karundura kugeza abaye mukuru wa sendika mpuzamigabane z'amabandi. Agira amazina menshi, harimo ayo bamwise n'ayo yiyise, ndetse akagira n'amapasiporo menshi mpimbano. Akaba umwe mu bantu bashakishwa cyane na leta y'Ubuhinde ndetse na Interpol. Uyu mugabo niwe mucuruzi wa mbere w'ibiyobyabwenge mu bandi bose bigize babaho mu mateka y'Ubuhinde. Iyi ntabwo ari filimi ya James Bond cyangwa James Bond, ahubwo ni inkuru mpamo y'ubuzima bwa Daoud Ibrahim Kascar. Komeza ubane nanjye muri iyi video kugira ngo ubashe kumva iyi nkuru itangaje. Ariko mbere yuko dukomeza, kora like na subscribe kugira ngo n'izindi video zacu zijye zikugeraho byoroshye. Daoud yavutse ku ya 26 Ukuboza 1955 i Khed, Maharashtra mu gihugu cy'Ubuhinde. Yavukiye mu muryango w'Abayisilamu wo muri Konkani. Papa we Ibrahim Kascar yari umupolisi mu gipolisi cy'Ubuhinde, naho mama we Amin B akazi ke kari ako kwita ku muryango we. Daoud yize muri Ahmed Seira High School, ariko nyuma aza kuva mu ishuri kubera ko papa we yari atakibashije kumwishyurira. Kuva icyo gihe nibwo yahise atangira kujya mu mabandi, ari nabwo yaje gushinga agaco ke k'amabandi gakorera mu mujyi wa Dongre, bakarangwa n'ubucuruzi ndetse n'urugomo. Ibi yarabikomeje kugeza ahuye n'amabandi yari ayoboye na Haji Mastani. Icyo gihe Haji Mastani niwe wari umwami w'ibikorwa byose bikorerwa mu bwihisho icyo gihe. Mu myaka y'1970, Daoud n'umuvandimwe we Shabir Ibrahim Kascar bafunguye kompanyi bise The D Company cyangwa Daoud Company mu magambo arambuye. Iyi kompanyi yakoze ibyaha hafi ya byose bibaho, harimo ubwihebe, ubwicanyi, banki ramberi, guhiga abantu ngo babice, gucuruza ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi byinshi nkabyo. Daoud yakoze icyaha cye cya mbere gikomeye cyane ku ya 4 Ukuboza 1974. Aha yari yaramaze guca kuri Bashudada nk'umwami w'amabandi mu mujyi wa Dongre. Iki gihe yari agaragiwe n'andi mabandi amwubaha cyane, ndetse yiteguye gukora icyo ari cyo cyose abasabye kugira ngo bamwereke ko ari abizerwa. Benshi muri aba barimo abo bafitanye isano rya hafi ndetse n'inshuti ze, ndetse buri umwe muri aba akagira ubumenyi bwihariye bose bakeneraga. Bakoze agatsiko k'amabandi gakomeye cyane ku buryo agatsiko ka Haji Mastani katangiye kubura abayoboke. Haji Mastani yahaye akazi amabandi kugira ngo akubite babyara babiri ba Daoud. Ibi Daoud amaze kubimenya yahise yuzurwa n'umujinya w'umuranduranzuzi, ndetse ahita ashaka kujya kwihorera. Nta muntu n'umwe yigeze amenya impamvu Haji Mastani yakoze ibi, gusa byagaragaye ko yinjiriye amabandi ya Daoud. Daoud yashatse kwishyura Haji Mastani nawe ibyo yamukoreye, cyane ko Mastani yari amaze kubaka izina rikomeye mu gucuruza magendu za zahabu na feza. Kugira ngo yihorere, Daoud yapanze kwataka imodoka zari zitwaye amafaranga agera ku 200,000 by'amadolari ya Haji Mastani. Bari batwaye ava Masjid Bunda bayajyanye ku nzu ye iherereye Malabar Hill. Hamwe n'abahungu 8 bose bafite imbunda zo mu bwoko bwa revolver, batatse taxi yari itwaye amafaranga. Sher Khan na Syed Sultan, bamwe mu maje yari akomeye cyane mu Buhinde, wanatwaye amakamba ya Mr. Bombay, Mr. Maharashtra ndetse na Mr. India, bari mu bamufashije muri iki gikorwa. Nyuma y'umunsi umwe basoje iyi misiyo, nibwo bamenye ko aya mafaranga atari aya Haji Mastani, ahubwo ari aya banki. Iki gikorwa cyahise kiba kimwe mu bujura bukomeye bwabaye mu mujyi wa Mumbai. Daoud yahise afata umwanzuro wo gukoresha aya mafaranga arwanya ibikorwa bya Haji Mastani aho biva bikagera, kugira ngo nawe abashe guhorera ababyara be babiri bakubiswe na Haji Mastani. Byari bimeze nko gushaka kwigarurira icyubahiro bambuwe ubwo abagenzi babo babiri bakubitwaga. Ariko nanone hagati aho, papa wa Daoud Ibrahim Kascar wari ukuriye agashami ka polisi kagenza ibyaha muri ako gace, yaragize ikipe y'abapolisi bahawe inshingano zo guta muri yombi aya mabandi y'ibyo banki. Byaramutunguye cyane gusanga umuhungu we wa kabiri Daoud ari we ahubwo ukuriye aya mabandi, ndetse ari nawe wateguye gahunda zose. Yafashe Daoud amujyana iwe mu rugo, aramukubita koko n'umukandara. Nyuma ahita amujyana kuri sitasiyo ya polisi ngo yicuze ibyaha byose yakoze.
nubwo polisi yaregaga Daoud n'agatsiko ke k'amabandi, ishami rikuru rya polisi rigenza ibyaha ryabahaye amahirwe yo kubafasha mu gushyira hasi andi mabandi yari yarise Pattern yo mu mujyi wa Bombe kugira ngo bibe ingurane y'ibyo bakoze, ndetse bahita babyemera bishimye cyane. Ubwo umuvandimwe wa Daoud, Shabir Kaskar, yicwaga n'amabandi ya Pattern, yahise ashora imwe mu ntambara z'amabandi zamennye amaraso menshi. Ku ikubitiro yahise ategeka iyicwa rya Samad Khan, umwishywa wa Karim Lara wari uyoboye andi mabandi bari bahanganye mu 1986. Haji Mastani we yasaga nk'uwataye ibikorwa bya kibandi, ahubwo asa nk'uwatangiye kujya muri politiki. Mu 1988 Daoud na kompanyi ye yise D Company bidasubirwaho niwe wari uyoboye amabandi yose yo mu mujyi wa Bombe. Mu myaka 15 yari imaze gushira, ubushinjacyaha bwarongeye gusubukura ikirego cya ya mabandi y'ibye banki. Uretse Sher Singh, Said Sultan na Daoud, ayandi mabandi yose yashyizwe imbere y'urukiko mu 1989. Mu 1992 polisi yajuririye mu rukiko rw'ikirenga, aho baregaga ko hashyirwaho impapuro zo guta muri yombi Daoud kandi akaba adashobora kwishyura ngo arekurwe. Babri Masjid Demolition yo mu Kuboza 1992 yakurikiwe n'imvururu zatumye abasilamu magana bicwa, nicyo cyabaye igikorwa cya mbere cya D Company mu bikorwa by'ubwihebe n'iterabwoba. Ibi byabaye nyuma yo kotswa igitutu n'ikigo cy'ubutasi cya Pakistan ISI cyabasabaga kwinjiza intwaro n'amabombe mu Buhindi kugira ngo nabo babahe rugari mu mazi yabo kugira ngo babashe gutwara amagendu zabo. D Company yateye inkunga ndetse inashyira mu bikorwa ibitero byaturikijwemo amabombe mu duce dutandukanye tw'umujyi wa Mumbai ku ya 12 Werurwe 1993, aho abagera kuri 257 bishwe naho abarenga 700 barakomereka. Amakuru amwe n'amwe aturuka mu butasi bw'Ubuhinde ndetse n'Uburusiya avuga ko D Company yahaye ubwato bwuzuye intwaro udutsiko tw'ibyihebe tugera ku 10 twari twinjiye mu mujyi wa Mumbai n'inyanja, ndetse twaje kwifashisha izi ntwaro baturitse uduce tumwe na tumwe two mu mujyi wa Mumbai. Ibitero byahitanye abagera ku 173. Nyuma yo gukorera ibikorwa by'iterabwoba, Daoud yarahunze ndetse ntiyongera kwemererwa kwinjira mu Buhinde ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, cyane ko bafitanye umubano ukomeye n'Ubuhinde. Yahise ajya kuba muri Karachi ho muri Pakistan. Ubwo Daoud yari ari kwiruka ahunga ubutabera ku nkunga ikomeye, Chutta Rajan yashinze agatsiko k'amabandi akita Hindu Mafia, bituma D Company isa nk'icitse intege. Nk'uko byatangajwe n'urubuga rwa Forbes, Daoud yashyizwe ku rutonde nk'umwe mu mabandi ateye ubwoba kurusha ayandi kandi nanone akize kurusha ayandi, aho yabarirwaga umutungo wa miliyari 7 z'amadolari. Aya mafaranga akaba yakura mu bikorwa bitandukanye akorera mu bihugu bigera kuri 15 ku migabane 3 ari y'Uburayi, Aziya ndetse na Afurika. Daoud kandi afite imitungo myinshi igiye itandukanye yiganjemo ubutaka, aho yagiye yandika ku bantu batandukanye mu bice bitandukanye by'isi. Daoud ubu bikaba bikekwa ko aba mu bice bya Balochistan muri Pakistan. Nk'uko amwe mu makuru y'ubutasi bivuga, bivugwa kandi ko afite inzu nini cyane muri Karachi, ikaba ifite igishushanyo gihambaye cya Swarovski, waterfall, piscine, ikibuga cya tenisi, biyari n'ibindi byinshi bitandukanye. Inkuru ya Daoud kandi ntiyatanzwe muri Bollywood, aho bagiye bayishyira muri filimi zitandukanye zanamamaye nka Shootout at Rakandwala, Once Upon a Time in Mumbai ndetse na D-Day. Nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi isanzwe ibikora, ifatira abantu ibihano, ku mugaragaro yatangaje ko Daoud ari icyihebe ndetse ibuza ibigo by'imari bitandukanye byo muri Amerika kugirana nawe imikoranire. Amerika kandi yafatiriye imwe mu mitungo bikekwa ko ari iye. Ikigo cy'imari cya Amerika kandi gifite amakuru ya Daoud yerekana inzira yagiye akoresha yambutsa amagendu akoresheje inzira zo muri Aziya, Uburasirazuba bwo hagati ndetse na Afurika. Ibikorwa bye kandi yagiye abifatanya n'umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda. Amabandi ya Daoud kandi bivugwa ko agemura ibiyobyabwenge byinshi cyane mu Bwongereza ndetse n'Uburengerazuba bw'Uburayi. Hashize igihe kinini cyane Daoud agaragaye mu ruhame, ariko n'ubundi nubwo atajya agaragara, ibikorwa bye bikomeza kugenda nk'ibisanzwe. Haciyeho imyaka irenga 25 adakandagiza ikirenge mu Buhinde, ariko ibikorwa bye biracyiganje cyane muri iki gihugu.
bikaba bivuga ko ibi byose abikesha ubuhanga budasanzwe afite mu bukungu. Nyuma yo guta ubutaka bwamubyaye ubwo yari ari gushinjwa ibyaha by'ubwicanyi, yamaze imyaka irenga 20 yakurikiyeho abaho mu buzima buhenze cyane mu mujyi wa Dubai. Ariko nyuma y'iyicwa ry'umwe mu bo bagendanaga mu 2003 yahise atangira gukurikiranwa n'inzego za Dubai. Byahise bituma kandi Dubai yotswa igitutu kugira ngo ikurikirane Daoud. Ibi byahise bituma Daoud yimuka, ndetse kuva icyo gihe ntawongeye kumuca iryera. Daoud kandi ntiyigeze yitabira ubukwe bw'umukobwa we washyingiranywe n'umuhungu wa Javed Miandad, icyamamare mu mukino wa cricket wanabaye kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Pakistan, bwabereye mu mujyi wa Dubai. Kubera imiryango yose ikomeye yari yitabiriye ubu bukwe, hari abafotografe benshi, abanyamakuru, ndetse birumvikana na za maneko zivuye imihanda yose, ariko n'ubundi ntawigeze aca iryera Daoud. Kubera uruhare rukomeye yagize mu ituritswa rya bombe mu 1993, Ubuhinde na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zese zimugira icyihebe mpuzamahanga gihigwa mu 2003, ndetse miliyoni 25 z'amadolari zishyirwa ku mutwe we ku muntu uzatanga amakuru aho yaba aherereye. Byongeye kandi ikigo cy'iperereza cya FBI ndetse na Forbes bamushyize ku mwanya wa 3 mu bantu bahigwa kurusha abandi mu 2011, ariko nyuma yaje gukurwaho. Kugira ngo guverinoma ya Pakistan yirinde ibihano, nayo yafatiye Daoud ibihano. Ibi byabaye nyuma y'igihe bihakana ko baba baragiranye imikoranire n'iki cyihebe. Ubu nta makuru ya vuba avuga kuri Daoud ndetse n'aho yaba aherereye, ariko ibikorwa bye byo byakomeje gukora nk'ibisanzwe. Aha niho dusoreje inkuru yacu kuri Ibrahim Daoud Kaskar, icyihebe mpuzamahanga cy'umuhinde cyakoze ibikorwa byinshi by'urugomo, kwica abantu ndetse no gucuruza ibiyobyabwenge. Niba wakunze iyi nkuru, kora like na subscribe kugira ngo n'izindi video zacu zijye zikugeraho byoroshye. Ntibibagirwe kandi gutanga igitekerezo niba hari icyo wifuza ko twavugaho muri video yacu itaha. Amahoro.